Bueno, zer da hau? Heldu gara, hemen hau. Haupa, hemen gauz, Fonten Lebeken, ez da itola nahoskatzen da, Belgikan, da gaur hemen Bavariako dashball thrash metal talde handia ikusteko aukera daukagu. Oindal urte bat egon ziren Bilbon, dan ikusteko aukera aukinen duen, bai ezin gehiago bitxon da onarte etorri gara gaur.
Ez da posible bai.
guin ikusteko prest, gaur pizkegaz ikusikoten lehenoko aldia. Ia zora datorren. Bueno, ya lehenoko kontzertak gaude, laster hasiko da gero. Zuiten.
So
2023ko urriaren 28, hemen gauz Atarrabiako totemerako bidean, Blind Guardian ikusteko. Opa, 2023ko uztaia, gaur Gasteizera, Brasilgo kripta talde ikusteko. Gogotsu! Leuk van de top.
someone or you lost something and you speak for it, always fight for them. Are you with me? Always believe in yourself. And if someone want to take away your life, the only thing you have to show them is your fist. So all road Switzerland, show your
see the colors before my eyes. Yesterday's sorrows, tomorrow's my life. I scan the horizon, the clouds take me higher. I shall return from out of the
about old school justice. Not new school, very old school, like Roman Empire school. This is called the Lion's Den.